Umentri rangba kejela Konrad ke sangma mentakasngi ke khatlai terik urempang. Ulapli patba ya ke Eklavia Model Residential School kebatip kum ke school kebadan bat ke Jakasa. Hakasnong Samanda Rikwa Renge East Garo Hills District. Kini ke kampus bertemai kebalapin wandur ban aji kai kat kum kikos CBSE syaki kena riulum kejela niki jaka nong kendong. Napli ha kejinga don lang umentri ketanat PHE Marcus and Marak ki hek sorkar kinong hikai kinong ilam shnong bat ki kena skul. Da keba pentip halor ki jingpin kela nadu usnem arhajar khatpra umentri rangba uloong balajan prapho persen ki skul lower primary bat upper primary ki badon hamegalaya kidei ki beladep ban maramot ne yo ying skul thmai kat habadon kam. Haba pentip baka Meghalaya kaladon lai pupratali ki skul EMRS umentri rangba ulapen pau ya ke jing sngongo ya ke Ministry of Tribal Affairs bat ya umentri rangba adu namar ke jing kershan ke baklam kut. Halor ki jing kerpat ni ki bor penyat skul umentri rangba ulapen bana ban bay tingka na ke benta arpau tali ki komputer na pok ke Chief Minister's Special Development Fund bat kular bansa shimkia ya ke jing penyeso telekom bat kibor pada kmi. Dr. M. Nanda Gopal, Principal ke EMRS Samanda, ulapen tip bagani ke skul menta kala terekam tak haduk kelas 8 bat ki kena kila don shispa lai pongut bat sasan pongut ki bansa wandrung skul hau new benai. Ki wei pat ki bala jing keren ki kentup ya Marcus and Marak Deputy Commissioner ke East Garo Hills bat kiwe. Aruan sini Garo Hills gemuk ko school rang ko reke dilihan orang ko onne virus rang ko kili ansini ya sungsari ni development na tahun 2 ni narake kamka. Uni siani jamano krabe rupa kham ngaha uni bimungo mangsa trust ko abachanale mama trust ada ya trust meaning ho dawo ya salto kriyo ya school ko rekna manaha ya school ko rekna kata aditya pressure ko manaha angni auxiliary disha bungani jamano father mani changri ba arwagana ya salto kriyo de belongin namga pabiya bunga ya biar ko thamko tunanage aro ya dolni mandirang ba changni chang mukshi gaptate ba mulmula ha chingna school ponbo chingna sistra potat ko chingna father potat bo aro ya dream ko ya dumang ko susokat nagata dalo manaha ya pakye be inang aro hetram namjani selbia pakiro ramna namjaha Uno golpo ka mateng sabi ni tang golpo rampo nana apat senga. Bayar ki biya achni Garo Hills ni diocese ko biya kaha. Bayar ki biya tentang school rang ko chok. Parish rang ko kuliah ha. Aur lak mandirang ni jamhita ngani gadang rang ko sanduat chok. Lak di sarang na Horai na lamgapa chora ko naha. Ya sumeni bako Bishop mama ko anga aro sakan sian amben di sepraingin aro sakan chen biko tel na ba kra. Ya Bishop Mama Memorial School amben bini memory Biko gisek rakna, biko mande rakna, an tentang manca biko Garo Hills ni mandirang na binikam ka anina betel plani isat chin ba example ma. Kasih Father Korean ang na lekha ko bangsa ko ingat o natsu. Ya Bishop Mama Education and Charitable Trust ni through aro yano biya ya school na isa bus ko biya request ka inga
Ya Mama Educational and Charitable Trustee True. Ya bus ni quotation ko anga porait na lak kolgrek brini bus. Ini media ko ang Chief Minister Special Grant ni ko biya request kaya ngayon. Ini kan dia sumayo. Anga mari makango at si Bishop Father Kango aro ya Charitable Trust ni plaque member ni Kango. Anga ya bus ko na si mata kutsaka. Ya bus ko anga sanction ka atin. Aro ya bus ni atsimni ya jolo do pa sarang na atsim na men nanggap pa transportation aro service ko o naman gin. Kaya nga, bibir out.